Nastavljamo naše druženje. Jako interesantnu priču imamo vam predstaviti u narednim minutama. Riječ je o prvoj IT security radionici koja se organizuje u našem gradu, a o kojoj će nam nešto više reći direktor kompanije Telegroup Sarajevo DOO, Adnan Ramčić. Ja vam želim dobrodošlicu u naš jutarnji program. Bolje vas našao. Dobro jutro vama, dobro jutro gledalcima TV Alfa. Evo, predstavite nam i samu ideju. Šta je to nedostajalo na našem tržištu? Čime, da kažemo, poučeni ste organizovali ovu prvu radionicu? Ovako, naša firma Telegroup postoji već 23 godine, osnovana je prije 23 godine u Londonu. Ima čerke firme u regiji, u Beogradu, u Banja Luci, od nedavno u Sarajevu, u Sofiji, u Podgorici, u Kuvajtu. I mi se između ostalog bavimo u sklopu IT segmenta i zaštitom informacijske sigurnosti i već odavno smo prepoznali bitnost toga za društvo, za državu, za svakog pojedinca. I mi sada ove godine u Sarajevu organizujemo IT radionicu prvi put, što je najava konferencije koja će ići od iduće godine u Sarajevu. Također ove godine 26. novembra u Banja Luci organizujemo 5. za redu InfoSec konferenciju gdje bude po 200 ljudi iz IT-a, iz management struktura koji slušaju tu tematiku, vide trendove, vide načine kako da se zaštite podaci bitni za državu, bitni za pojedinca. I to je nešto na što mi ukazujemo kao na bitnost u ovom vremenu interneta. Internet koliko je dobar, koliko nam je otvorio svijet, toliko je i opasno, da kažem. Opasno je ako niste zaštićeni zbog cyber napada, može da dođe do otuđenja vaših podataka, ličnih, državnih, može da dođe do krađe identiteta, može da dođe do uništenja podataka pojedinaca ili vojske ili financijske institucije i tako dalje. Tako da mi već duže godina radimo na implementaciji tih najnovijih tehnoloških rješenja, čime štitimo financijske institucije, javne institucije, vojsku, policiju i tako dalje od neautoriziranog pristupa podacima, od krađe i tako dalje. Znači, to je ta neka osnovna ideja što želimo i ovdje da ukažemo na tu problematiku u Sarajevu. Radi se nam u Banja Luci po 5. put se održava konferencija. Ove aktivnosti su najave za prvu konferenciju naredne godine u Sarajevu. Znamo da se i u regiji održavale slične aktivnosti već nekoliko puta. Zašto Sarajevo kasni? Pa Sarajevo možda malo kasni i zbog nedostatka, recimo, nekih zakona, da kažem, ovdje u federaciji i na državnom nivou koji definišu i određuju tu tematiku. Recimo, Republika Srpska ima zakon o zaštiti, zakon o informacijskoj sigurnosti, dok ga mi ovdje nemamo i tako dalje. Ali sve te zemlje u regiji, naše susjedne zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, ima određen set zakona koji to regulišu i nalažu, da kažem, i institucijama da implementiraju ova rješenja. Recimo, zakon o zaštiti ličnih podataka imamo od 2006. Zakon o zaštiti tajnih podataka imamo tako otprilike. Imamo zakon o elektronskom potpisu i tako dalje. Ali još postoji tu nekih zakona koji fale. Recimo, nemamo instituciju koja je root, znači ona koja određuje da li je digitalni certifikat vjerodostojan i tako dalje. To je nešto što fali Federaciji i Bosni i Hercegovini kao državi da bi se što brže ušlo da bi se što brže implementirala tehnologije preko interneta najnovije koje su već prisutne u svijetu. Gospodine Ramčiću, ko ima pravo učešća na ovoj prvoj IT security radionici? Pa ovo je, da kažem, namijenjeno krajnjim korisnicima iz financijskih institucija, iz javnog sektora, iz proizvodnog sektora i tako dalje. Znači, nije ovo neka konferencija otvorenog tipa da kažem sad evo možemo primiti, jednostavno zbog kapaciteta i tako dalje. Ali svakako će od iduće godine da se proširi obim
ove sada radionice, a idući put konferencije. Evo, osim na Sarajevo, da li još planirate negdje proširiti pomenutu konferenciju? Pa u BiH imamo Sarajevo i Banja Luku, znači Banja Luka je već odavno prisutna, imamo u Crnoj Gori, u Srbiji i tako dalje, tako da to je taj neki region gdje smo prisutni. Evo, na kojem je nivou svijest ljudi koji zaista imaju te bitne podatke, posebno na državnom nivou, o njihovoj zaštiti? Ili tek nekako kada predstavite vaš program rada i ono čime se bavite, tek tada nekako možda dođu do te određene savjesti da je zapravo, evo imamo te podatke koje je potrebno na taj način zaštititi? Pa oni koji rade sa tim podacima, oni jesu svjesni bitnosti istih i zakon tjera da to razumiju, da moraju, inače ne mogu raditi taj posao. Nisu svjesni, ja mislim, pojedinačni individue koliko je to sve bitno. Evo, može svašta da se desi, može krađa identiteta da bude, da neko sad ukrade vaše podatke, proda vaš stan, proda vaše auto mimo vašeg znanja, jel? Uzme kredit u banci mimo vašeg znanja, pa ste vi onda opterećeni sa tim istim. Milion načina je za prevaru i lopovi su uvijek korak ispred onih. Tako da mi imamo šta pokazati, to su rješenja od naših najboljih, rekao bih, na svijetu vendora, checkpointa, F5 i CyberArk, koji prate i idu korak ispred, da kažem, tih ljudi koji su spremni manipulisati vašim podacima. Tako da je to, hoćemo da pokažemo jednu strategiju zaštite institucije, pojedinca i tehnologije koje su potrebne za to. Obično kada nekim drugim ljudima nudimo neki, hajde da kažemo u ovom slučaju naš proizvod, pitaju nas da li smo to mi probali. Pa evo, možemo li pomenuti da je u vašoj kompaniji sve zaštićeno na ovaj način? Pa jeste svakako. U mojoj kompaniji jeste. Ja sam imao i negativni iskustva prije u privatnom životu gdje se manipulisao nekim podacima ili greškom su upisalo nešto. Tako da sam svjestan te problematike. Gospodine Rančiću, vama hvala mnogo na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru i evo nadam se da ćemo se družiti nekom drugom prilikom govoriti o ovim IT tehnologijama jer je to zaista nešto što je u fokusu svih i dobi i uzrasta i nekako svih ljudi koji koriste te računare. Pa evo, posebno će nam biti interesantan taj vid zaštite naših podataka. Hvala vama na prilici da kažem par riječi o ovoj tematici. A dok se pozdravimo sa našim gostom, slijedi kratka pauza.